Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Sabay kayo. Vino, John, Nena, Ken Jerry. Nagtugaw kayo. Kas kamsat dedi nanangyo, kayong dedi amayo. Siyak tikang runaan nga mamagbaga kada kayo. Kaya, tumingig kayo. Kita tawanin di kita naganak kada kayo, katak sulsulo kayo ng bibiyag. Asin no ti namnamain nyo nga kang runaan nga makatulong kada kayo. Vino, Uncle, awat sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Kan timatlang bukod yung abagi. Dagito ti mulay iti panunot yun ako. Diyo ikumperar ti bagiyo, ti biyagyo, iti sabali nga tao. No diget iti matlaeng bagbagiyo ti pagkumperar ninyo. Diyo ibilang nga dagiti pasamak kan dagiti tao ti aglawlayo ti kalaban niyo. Sila ko may English. You versus him. Saan? No diget you versus you. Si kamot lang, iti makalaban, iti bagim. Bawatan nyo? Medyo narigat sangkel. Ay, ilaw-law ko kata kayo. Dahil ulit, di muna. Diyo ikumperar ti bagiyo, iti sabali nga tao, no diket timat na bagiyo, ti pangikumperaran nyo, ti bagbagiyo. Kasano? Okay, tapno, nalawag ka na kayo. Ibagak no kasano. Sika, nalalayang isuna. Hamo ko rin deta. Siyak, nalalayang ak indun bigat. Ayay. Mawata man, tiket ko asawan. Kasi makaawat ka na kayo. Siyak Uncle. Okay, kasi nauna. No, itangal daw kumakit. Nasa dutak. Intun bigat kat. Masapul ng igagagat ko. Yun. Gusto. Ano ba ako namnena? Kas pagdig ko kumangkel. No, itay bigat kat na nadawak nga green. Masapul intun bigat kat sapsapayag to da greenin. Tapno, ad-adot matrabahwak. Oh, gusto. John, mawatam ka di? Mawat, Uncle. Kasla ko man di eskwela. No, nag-absent na kumain tangal daw. Intumigat, sanak to nag-absent. No, naskin ngagmikapak. Masapul nga ramidak. Good. No, saan ko nga naramit ti assignment ko ita. Masapul to mga sarunong nga guntaw. Aramidak to. Good. Dahil nga rad. Ti kalaban mo, kat timat lang bukod mo nga bagi. Saan mo akalaban ti padam nga tao, uno anyaman ti tiyempo, uno gundaway. Mawatang nagdiyay. Mawatang Uncle. O, kasi nauna si kati masapul nga muno na makaawat, amin di kito nga prinsipyo di biyag. Vino, Uncle, ti madlabagik ti kalaban ko. No kayat ko ti agagagat. No kayat ko ti sangag sakit. Sanak nga pagpakatudo, sanak nga bannog unay, agin na ako mabannugak. Ken masapul nga maturugak ngusto. Uminom magtaado nga danum. Good. Awan met lati sa bali nga mangkontra tabagi mo sa mula tabuod mo nga bagi. No kayat mo nga awang kwarta bitaday tangal daw, ganda ang kwarta mo tatagag trabaho ngam no kayat mo nga takwarta na. Aya, tapno adlan to igatang mo ti kaso ito na kayat mo nagtrabaho ka. Kasi nauna adamat ten experience mo ti construction. Vino. Ken masabol nga the division of labor titunggal may sakara kayo. So kasi ka Vino, kasi inauna breadwinner agtrabaho ka. Nena,
Sikat para luto, para laba, da kayo mat nga lalaki, masapul mat at tumulong kayo, ada division of labor, kastamat na pasamak ka na kayo, hindi pa ilaing mat ada palarida nga anak ka na kayo. Kang runanti amin nga baga ka na kayo, nako. Awan, ti sabali nga makatulong ka na kayo, no saan mo't lang di bagbagiyo, yan kang runanti amin, ni Apo Diyos, italekyo amin kayong kuwana, doon yaman di kiti problema yun. Sa inyo liplipatan da kararag, di dumawat titulong kan panarabi ni Apo Diyos ka na kayo. Okay? Good luck ka na kayo, anak ko. Ulitek, da kayo matlayang di makatulong ti bagbagiyo. No kayat yo, iti rumang ay, ag progreso kayo. No kayat yo, ang parang ayan, ti pamilyayo, ti bagbagiyo, maramid yo. No kayat yo, taktor pus iti kolegyo, maaramid yo. Babayin ka na kayo matlayang, kent pa nagtaramay na po Diyos ka na kayo. Nagrigat kit along mo din na ti uli lang nga demang kunami idi manong name agsipud ta. Natay iti aksidente datatang kaninanang nagkalubon dati motorsiklo self-accident. At napadlidan ti motor na nag-imaneho ni tatang kat na ipuruwak da di medyo nangato nga deraas kat ulo da iti naapektaran kat dead on arrival iti taray da nito ospital. Ado nga luwa tinagarubos kada kami manong nemi ngem inawat mi ti kinapud no. So nga limaban kami kada giti panubok ket rigat ti biyan. Sa mega kiti construction liniklikak ti bisyo ti madingan bisyo. Narugyan manong nemi panagbasa ni nena iti kolehyo pinagbasa. Kasi tinaimula ti panunot mi nga magbaga ni Uncle Tomas kada kami manong ti pagbagasan mi di may palubos nga makadkadan. Intun tanda ni maibos kargaan mi nga punuan manin. Kasta ti ornong mi nga kas patauden mi manong nemi di kita dasken nga papataon. Idi agbaruak manong nemi na nubiak ti jingjing. Aging ka manong nemi nga imadayuak agsibot ta imak kami iti pagtrabahuan. Nanubiak ti anak ti Hawaiano nga pimpatakder mi ti balayda. So da ito ni Chuna man. Ni Chuna man nemi ti nang surusuro kanyak. Tain inaw na ang iti siyak. Insuro na. No anya iti makinhaig. No kasano tinaimas kinalaing nga panakinhaig. Idagsubli man nemi ni Chuna iti Hawaii. Nagdalin na iti relasyon mi ipapawitan nak manong nemi iti dolyar. Kat babayin kan ko na napagradwar kong imuna ni Nena. Kat babayin kini Chuna natungpal ti arapap mi ang kakabsat. Papagayam tingkay ng ngigan kat sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Vino. May isa ka nagitin tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti September. Iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Amang mangiganyo iti 12:30 gad alas 2 Lunes aginggan ti Sabado. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nga pangabakan nga pangabakan nyo kadagiti ang kakadakkel a premyo papagayam. Imagine, di ba? Ferag Agos Bakani, happy watsing ni Herson Kabugaw, ni Noreline Perdido Tamalay, kastamatan na dumapayang mga bibuya, pakishare dati video tayo, pakilike, ito sang kay pa nga nakapag-follow, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award Facebook page, i-follow yo. No dito nga video kaning kay tumabuya itinto YouTube channel ti pakabuyan nyo iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share. Kaya saan kayo pa nakapag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray, ag-subscribe kayo. Yeah? Naibaga ko, nagdatak ka la premyo? 50,000 pesos na bakin nyo no da kayo ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos.
third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga mangabak kayo iti 5,000 pesos. No, adda ka dito nga agbibuya ket kayat mo nga isurat ti True to Life Success Story. I-computer mo sa mo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o sa anggat nemerstudio@gmail.com. Yeah? Okay ba? Kablawan tayo man di kita iyakan. Kanawin nga magbibuya ka na tayo. Ito kasto yung ag-live tayo dito yung page ni Paring Ray. Yeah? Kablawan tayo tinaragsak ng panagba buy-buya. Sinoda. Kita antay eda no sinoda. Kang kanawin ng agbibuya dito ni Mr. Aurelia Fiesta Jr. O kanawin ng agbibuya. Ore ni Norelin Perdido Tamalay. Iti Bahrain. Kanta dumapang kang kanawin ng agbibuya. Ni Dumingsil Adorada. Iti Paris, France. Bobby Palada. Rex Calapia Kakut Binting. Sabat ken ni Wilma Agete, Abalaya Narding Gawiran, iti Kabunga Lawag City, Norelin Perdido Tamalay, Aurelio Fiesta Jr., ni Ofelia Bagawisan, Josephine Stango, ni Alan Cortez, ni Perlita Rivera, iti Shuttle Washington, kastamatan ken ni Risi Smada Vlogs, iti Trinidad Benguet, Erlinda Estabilio, iti Hawaii, Shirley Sion, Joel Bondok, ni Binilda Pakulan, ti Santo Domingo Ilocosur, ni Clarissa Dumlao, ni Ernest Buduan, iti Hawaii, ni Mayna Domingo, Juanita Viloria, iti Waipahu, Hawaii, Helen Campus, ni Teodora Saludares, ni Teodora Saludares Dugay, iti Honolulu, Hawaii. Mabagayam, i-share ko ito tilagip ti palabas iti page ti Paring Ray, tapno, mangigyon tumid lang ti pakabuglan ti pakasalita ni Vino. Ken kasama ten padaanan tak into madamduma dir manong naming a page iti programa tinga dir manong nami. Ni manong yu nami na ito Nemi Ruiz. See you on the other video.